Hanse Grupa je napravila rekordnu godinu i kaže porasto čak 60% narudžbi u zadnjem kvartalu 2020. Što se tiče dakle porasta koji je Hanse ostvario, to samo govori koliko je snažan brend, koliko ima vjerne kupce i u recimo tako, težim vremenima ili izazovnijim vremenima kao što je ovo sad korona, ostvarili su takav porast. Naravno tu su na to su utjecale neke mjere koje je Njemačka kao država napravila, smanjenje PDV-a za 3%, pa je to na neki način potaklo i kupce, možda koji su odgađali kupnju, da to naprave u ovoj godini, ali i sama pozicija dakle brenda i snaga njegova na njemačkom tržištu. Super. Što se tiče Hrvatske, hrvatsko tržište je isključivo oslonjeno na čarter, pa zbog toga naravno i nije ostvarilo rast. S druge strane, mi kao zastupnici smo bili oprezni kod narudžbe, odnosno pakiranja stoka, jer je bila situacija prilično neizvjesna što se tiče financiranja pa i planiranja čarter sezone. Mi imamo neke brodove još uvijek na lageru, znači koje nismo prodali, ali koji su dio naše čarter flote, znači samo za čarter management. I to je Hanse 508, Hanse 418, u pravilu to je to, ovo drugo nam je se prodano. Što dalje u 21. čeka Hanse kao brand? Pa čeka puno inovacija, čeka nas puno novih proizvoda. Hanse u ovom periodu korona isto tako puno ulagao u razvoj, proširivanje kapaciteta, tako da nas čeka nas jedan novi proizvod, potpuno novi proizvod. Isto tako čeka nas puno novih modela, tako da mislim da u razdoblju koje nam slijedi da će nas Hanse iznenaditi sa puno novih stvari i da će nam to omogućiti opet rast prodaje usprkos možda nekim otežanim uvjetima na tržištu. Hanse u svojoj grupi ima još niz modela, pa možda bolje da i ti o tome malo progovoriš, pogotovo ako će neki doći u Hrvatsku do lita ili iza lita. Od novih modela predstavlja bi Fjord 41 XL. To je brod koji je predstavljen nedavno na sajmu u Genovi i on bilježi izuzetne rezultate u prodaji. Mislim, dovoljno govori činjenica da je u nekom pre-sale, odnosno u prednarudžbi prodan cijelogodišnji kapacitet. Znači prije prezentacije samog broda. Što se tiče njegove karakteristika, ističe se time što ima najveći T-top u klasi, znači čak 23 kvadrata pokriva. Ima modularnu konfiguraciju palube, odnosno moguće je cijeli layout i raspored palube kreirati po želji kupca. Najveći prozori na trupu, što omogućava puno svjetla i tako dalje, danjeg svjetla u samom interijeru i još niz stajača visina recimo 2 metra, što je izuzetno visoko i prostrano za brod tog tipa, tako da su to su neke karakteristike koje su se naravno reflektirali na rezultatu prodaje. Hoćemo li taj brod vidjeti u Hrvatskoj? Nažalost nećemo ga vidjeti ovo ljeto, jer evo kažem zbog toga što mi nismo dovoljno rano naručili, a nije se ni očekivao baš takav boom narudžbi za taj model. Prodana je kompletna proizvodni kapacitet za ovu godinu, tako da ćemo ga vidjeti 2020. Ali ćemo vidjeti nove Bali katamarane, tako? Tako je. Od noviteta isto tako u Baliju imamo dosta modela i koji će biti predstavljeni u Hrvatskoj, odnosno vrlo skoro, nadamo se čak u Splitu ako se održi sajam. To je Bali 4.2 i Bali 4.6. Bali 4.2 još nije premijerno predstavljen i postoji mogućnost da se baš u Splitu dogodi i
njegova premijera. Po čemu se ističe, dakle, osim svih onih Balijevih karakteristika open space-a i prednjeg kokpita i velikih sunčališnih površina. Dakle, on je jedini katamaran u toj klasi koji ima vrata između salona i prednjeg kokpita, što je inače karakteristika katamarana od 50 plus stopa. Layout sa 4 kabine, 4 WC-a plus dodatne 2 kabine za posadu. I to je znači ono čime se taj brod ističe i možda izdiže u odnosu na drugim katamaranima u tom range, u toj klasi. I još što je bitno za Bali 42, dakle da će biti dostupan u našoj floti za charter i za charter management program, tako da svi oni koji žele najnoviji katamaran, neki lider na tržištu u svojoj klasi, mogu nam se javiti, testirati i naravno kupiti ili iznajmiti taj brod. Bali 46 je sljedeći novitet koji nam dolazi iz Balija, znači vodeći u klasi jedinstven u biti na tržištu, u klasi katamarana od 45 i 46 stopa, zbog svog layouta, znači rasporeda kabina, to je jedini katamaran na tržištu koji ima 5 kabina plus još 2 dodatno kabine za posadu. 95 metara kvadratnih iskoristivog prostora, uključujući najveći flybridge u klasi i naravno autonomija, ono čime se ističu svi Bali katamarani, to su veliki tankovi goriva, veliki tankovi vode i frižideri. On će isto biti izložen u Splitu, iako je on već predstavljen premijerno u Genovi, ali svoju hrvatsku premijeru će imati na sajmu u Splitu. Super. I tu su onda još i ovi drugi brendovi koji zastupate, tako? Tako je, Deler, znači performance jedrilice, tu bi izdvojili Deler 30 One Design. On isto bilježi rekordnu prodaju od svog predstavljanja prošle godine. I ujedno on je izabran kao i najbolji performance cruiser do 30 stopa brod godine. I favorit je u konkurenciji za odabir nove olimpijske klase koja će se oformiti za olimpijadu 2024. u Parizu. Za sad se znači formira jedna nova klasa na svjetskom tržištu i nadamo se da će Deler biti izabran za eventualno i olimpijsku klasu, što bi dosta utjecalo na rezultate prodaje broda, jer bi svi oni koji su zainteresirani i za profesionalno, a i recimo rekreativno, neko klasno jedrenje, birali taj brod. Ali osim 10 metarske jedrice, tu i 10 metarski motornjak, Sea Line sa outboardom. Sea Line novi C335 u 2 verzije sa vanbrodskim motorima, sa unutrašnjim motorima, to je novi model isto tako. Isto odlični rezultati prodaje, opet zbog njegovih karakteristika, velik volumen, 2 verzije, vanbrodski i unutrašnji motori, interijer koji je usporediv sa nekim većim jahtama, opet zbog nekog dobrog rasporeda unutar samog broda i Sea Line C390 koji je najuspješniji Sea Line model. Možeš ih u kontekstu Hrvatske spomenuti, šta znači? Jer mogu biti isporučeni, ima li ih još za kupiti ili nešto tako? A s obzirom, ne, nažalost ne. Što se tiče ove sezone, nije moguće dobiti ni Sea Line C335 ni C390, isporuka je tek negdje na jesen ove godine ili krajem godine, ovisno modelu, ali to važi biti za sve modele, iz Hanse grupacije, odnosno brendove iz Hanse grupacije, osim onih što sam spomenuo 418 i 508 koji smo nam na lageru i isključivo dostupni za charter management, znači za kupce koji zanima plovilo kao investicija i spoj neke investicije i užitka. Charter je prilično otporan, elastičan na krizu, pa i u onim najvećim krizama ipak
odnosno nautičari su razlog tome, recimo, da što su oni vjerna publika i teško, vrlo teško se odriču tog užitka i takvog tipa odmora, pa čarter dakle i u najvećim krizama bilježi neke rezultate, naravno neuspješne, ali u konačnici u odnosu na možda cijelu hotelsku industriju ili turističku branšu je puno uspješniji, odnosno bilježi puno manji pad. Ovu sezonu smo završili sa nekih 40-45% pada u odnosu na 2019. što je relativno dobro. Kakav je pad bio u cijeloj turističkoj branši. Odnosno za ovu sezonu nadolazeću očekujemo da se vratimo skoro na 2019. ili možda nekih 15% do 20% maksimalno manje od toga. Booking se polako budi, ubrzava, ipak za to je bitna stabilizacija situacije u Europi, ali poučeni nekim prošlogodišnjim iskustvom, na prvo popuštanje mjera u biti Booking reagira i krene u pozitivnom smjeru. Tako da smo optimistični što se tiče ove sezone i to je kao zaključak poruka za one koji eventualno razmišljaju o charter managementu, da eto, charter je preživio 2008. preživio je 2020. Pa onda utoliko je prilično sigurna investicija, pogotovo ako govorimo o brodovima, odnosno brendovima koji imaju stabilno tržište i stabilne cijene kao što su Hanse ili Bali, gdje mi stvarno postižemo odlične prodajne rezultate kad govorimo o rabljenim plovilima koje nakon nekog perioda eksploatacije prodajemo i time kupci ostvare dobru kapitalnu dobit, što je najbitnije.